Nginibingelele ngiphinze nginamukele kunasi Simo selitulu babukele emakhaya sanibonana sibuka imvula nemoya namhla siyabona ukuthi cha amathuba emvula lamahle kuyafika khona enhlane nelive yaficala khona ku 30% agcina sayifika khona ku 60% asuka khona la eningizimu yelive kuyafika khona enhlane live babukele emakhaya kanti ke masibukela ngekusasa siyabona ukuthi cha amathuba emvula silabele selenjalo kanti singagcina sayifika khona ku 80% lapha eLgwini lapha kungena khona lapha eSwatini abonakala singagcina sayifika khona ku 80% kanti kwekugudla khona live agcina sayifika khona ku 60% letinye indzawo kanti ke babukele emakhaya sixesho sibuya khona ku South African Weather Service ukuthi liyadvuma kakhulu la eningizimu yelive lapha eMpumalanga kababule emakhaya kanti lapha eLgwini lapha eKZN babule emakhaya liyadvuma kakhulu letinye indzawo kanti ke lesinye isixwayiso esibuya khona South African Weather Service ukuthi kubonakala ngathi nebhebhetha kwemlilo kwemidlelweni letinye indzawo lapha esifundeni sefu lesikhuluma tonke kanti lapha eLgwini babule emakhaya kubonakala ngathi nemlilo velako khona sicaphele lesebenzisa ngayo umlilo ukuthi singadali ingoti singena khona kufuthumala kwelive la eGauteng siyabona ukuthi la eJohannesburg itawucala khona lapha ku 14 linyuko khona ku 29 Cultural Village khona ku 28 kanti ke eVernaging ihledi khona ku 29 Pitoli liyashisa hledi khona lapha ku 30 sinyukela khona lapha esifundeni lapha eLimpopo Musini hledi khona ku 33 Polokwane ku 16 nyulo ku 27 kanti iphela ihledi khona ku 32 sehlela indansi esifundeni lapha eMpumalanga nasingena lapha esikhukhuza hledi khona ku 30 kanti imbombe liqala ku 17 nyulo ku 25 Emelo ahledi khona ku 24 kanti iMkhondo hledi khona ku 26 labathi gci lapha eThekwini babona ekhaya ngathi liyabavuma hledi khona ku 22 lipholi lapha ePietermaritzburg beqala khona ku 15 nyulo khona ku 18 Vryheid hledi khona ku 24 kanti eLundi iqala ku 16 nyulo khona ku 23 singena khona lapha esifundeni lapha eMpumalanga Kapa eMthatha hledi khona ku 18 Credo uqala ku 10 anyulo ku 23 kanti Mr East uqala ku 10 anyulo ku 21 lapha eMakhanda uqala khona 11 lihledi khona ku 20 kanye neCebega singena khona lapha eNtshonalanga Kapa lapha eCape Town hledi khona lapha ku 26 Ken William hledi khona ku 32 kanti iBreakfast uqala ku 12 inyulo khona ku 28 kanye neOttoson kanti iGeorge hledi khona ku 22 lipholile kuleyo ndzawo singena khona esifundeni sefu lesikhulu kunato tonke singena khona lapha eUppington hledi khona ku 34 liyashisa kuleyo ndzawo Calvin uqala ku 8 inyulo khona ku 30 kanti Kimberland hledi khona ku 32 esifundeni sefu lapha eFree State babukela emakhaya lapha eFrankfurt qala khona ku 15 nyulo ku 29 Bethlehem qala ku 10 anyulo ku 29 wephana ahledi khona ku 22 esifundeni sefu sekugcina lapha eNorth babukela emakhaya sengena khona lapha eRustenburg hledi khona lapha ku 34 kanti ke la eNkhabini Navy kubonakala ukuthi lapha kuhlala qala ku 15 nyulo khona ku 30 Tosca ahledi khona ku 34 indawo ngathi ngilokho ngiphathela kubuya lokuhle nisaleni kahle.